kata namang pakibaluan ng update ng album King San Fernando, King Report ng Patricia Mamang. Mitalaing malawakang albog, karang miyaya luwang barangay, king syudad ng San Fernando, asang kaning bagyong krising at balaw sa pamanuran, iba't king habagat. Agpang king report, apepalwal ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO ng San Fernando, kaya rakalan karang apektadong lugar, makalbog, amamabot metong hanggang adwang talampakan, kabilang na Rempartining del Pilar, Dolores, Lourdes, Pandaras, San Agustin, San Jose at Aliwapa. King Barangay San Pedro Kutod naman, ating lugar na mamabot king adwang talampakan patas ing danom. Normal naman ing level ning danom kareng dike at sapak. Alam mo may balitang power interruption o kawalan komunikasyon. Makanyan man ating mapilang baling makaranas problema king supply ning danom. Ala namang kanong pamilyang may evacuate, pero tukluking 1,230 a pamilya ng apektado ning albog. Balaos naman ng assessment at relief efforts ng CDRRMC at impamami ayuda king Barangay del Pilar at San Nicolas. Suspendido pa mo rin ng klase kareng hanggang pampublikong eskwela at opisina ning gobyerno ngening Aldo, Miyerkules, katukining utos ning national government. Eka na ganang mani munang dalan at tete makabuklat para kareng saken maliban mo king Greenville Subdivision king Barangay San Jose. Balaos pa mo rin ng road patching king Dane ning Jose Abad Santos Avenue at MacArthur Highway. Ako po, Patricia Mamangon para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo.